বিহু বিহু হৈছে অসমীয়া জাতিৰ এটা অতিকে ডাঙৰ বস্তু, যিটো নেকি আমি নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। এই উৎসৱ ৰঙৰ উৎসৱ, ৰঙালী বিহু। গতিকে সকলোৱে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আহক। গছে পাত সলাইছে সেউজীয়া, যেনেকৈ আমিও নতুন ৰূপত, নতুন চিন্তাধাৰাৰে, নতুন পৰিকল্পনাৰে আমি আগুৱাই যাম বিহুৰ লগে লগে। আৰু আমি একত্ৰিতভাৱে অসমীয়া জাতিক, যিটো অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৰে বাবে আমি বিহুখন পাতি আমি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যি এটা ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিম। আজি ২৭ তাৰিখে আজি প্ৰগ্ৰাম আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ কৰিব ওলাইছোঁ ৫৬তম। তাৰে আজি আমি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছোঁ। কাৰ্যালয় মুকলি মই স্থায়ী সভাপতি হিচাপে মোকে কৰিব ক'লে সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত আজি আমি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে, আমি কেনেকৈ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আমি কেনেকৈ এইবাৰ প্ৰগ্ৰাম ৫৬তম প্ৰগ্ৰাম আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুখন কেনেকৈ সুন্দৰকৈ আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, তাকে আমি খৰচী আলোচনা কৰিম। দিন তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ কৰিম, আমাৰ আৰ্টিষ্ট কোন হ'ব আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম। আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবেলি খুব ধুমধামেৰে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বৰ ধুনীয়াকৈ আজি প্ৰগ্ৰামবাসীয়ে আমাৰ বিহু চাব পাৰিব। তেওঁলোকক সকলোকে আমি ধুনীয়া এখন বিহু দিবলৈ সক্ষম হ'ম। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় আমি পাম, তাকে কামনা কৰি আজিৰ এই যি ৰঙালী বিহু ৫৬ত আমি কাৰ্যকৰী সভাখন আজি এতিয়া আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। ধন্যবাদ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। 9, 10